За цастай өдрийн мэндэ амар цас авч. I gotta go cross the street. Watch out. I'm going to the car. So I gotta go home. Очиж нөгөө дэлгүүрээс мод авчаад тэгээ гэртээ очиж баг гал төдөө падахаа хийчихээ өдрөө. Go. Follow me. Инсэнэ. Дил замаараа дэлгүүр ороод мод аваад очиж гал түлээл гэртээ сууж байгаа. Чи одоо нэр аюултай. Яаж хардсан маа. Маргааш шүдээс өшгөх гай болчихвол. Цагаагаар харж байгаа юм да. Мөсөн дээр байгаа хүмүүсээр болгоомжтой өрөө. Тэгээд яг одоохондоо галтаргаа авахгүй яа тэгэхээр нөгөө нойтон цас орж байгаа болохоор цаас ороод. Тэгтээ өглөө орой бол амар юм чинь үгүй ч. Бүс олчих шүү дээ. Тэгэхээр артлахаа машин чинь үгүй зогсож мохсохтой нэлээ артлахаа машинаас нэлээ олдоотой зөксбөл очиод нэг булгаад бүсэж очиж мөрчиж хүмүүсээ тал яваарай. Артлахаа машинаас за бэлдээ хомчтойгоорой. Рүүлэн байгаа хүмүүсээ Getting on the highway now. Actually, that's a bale over there on the right. We're leaving it. This is my husband's first time traveling conditions like this in that road. The road is mostly icy. Snow still falling. I'll just do videos. It's a mini Hera. I'm recording this for our family members. So We survived the storm of 2019. no, it's the first storm we're in. Probably it's the first storm for us because we're still gonna be coming to the mountains. We live in, This lane is way better. Oh shit! See that? That was a chain that fell. that person must be the dog. I feel so bad for these people who's trying to put on their chance. Remember the guy when we did them? It's so funny. People get the